Nurdin TV, ubumenyi ku isonga. Nurdin TV, ubumenyi ku isonga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ishimwe ikuzo ni Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakari ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we nabiwe n'abasangira ngendo be. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bavandimwe b'Islam, bakunzi ba Nurdin TV Rwanda, nk'uko mubibona turi kumwe na Sheikh. Ni wa mwanya wo kugira ngo atugezeho urwibutso, atugezeho ibyiza yaduteguriye kandi bidufitiye akamaro mu buzima bw'aha ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Kubw'ibyo ngibyo Sheikh, nifuzaga yuko uyu munsi tuganiriza abayisilamu ku bintu bibiri. Nifuzaga yuko tuganira ku bintu bibiri, ibyo nta bindi ni an-ni'matu as-sihha, ni'matu as-sihha wa ni'matu al-faragh. Ibi bintu uko ari bibiri inshallah nifuzaga yuko twabisobanura, mukabisobanura abayisilamu bakabimenya, bakabisobanukirwa inshallah bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Umwanya ni uwanyu Sheikh, tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Amahoro n'imigisha bisesekare ku mukunzi wacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nyuma yo gushimira Allah we kubw'impuhwe ze n'ingabire ze, ibyiza bigerwaho bikanatungana. Nk'uko umusangiza w'amagambo yari yifuje ko twaganira ku ngabire ebyiri. Izo ngabire arizo ni'matu sihha, ni ingabire y'ubuzima, wa ni'matu al-faragh, ndetse n'ingabire y'igihe. Mu by'ukuri bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala mukurikiye Nurdin TV, uyu munsi izi ngabire ebyiri turaziganiraho duhereye ku kurebera hamwe ubusobanuro bw'izi ngabire, bw'izi nema. Ese idini y'Islam yahaye agaciro bwoko ki izi ngabire? Ese agaciro idini y'Islam yahaye izi ngabire niko natwe tuziha, cyangwa rimwe na rimwe ntituba tuzi n'agaciro k'izi ngabire? Turabanza turebe se ma maana as-sihhatu shar'an. Ese ingabire y'ubuzima mu idini ubundi bisobanuye iki? Fa ni'matu sihha shar'an ma'nahu quwwatu al-badan wa khuluwuhu من الأمراض التي تمنع من أداء العبادات والعمل الصالح بكمال الطاقة. يتوفى إنجابيل يوزم بغرق الله بسبانية قوة البدن وخلوه من الأمراض. نوكوبا وفيت مبارغة وفيت وزما وزيرا ومزي وزما بتوغاريزwe n'indwara, za ndwara zishobora kuba zaba impamvu yuko utabasha gukora ibadat mu buryo zigomba gukorwamo, ndetse na za ndwara zishobora kuba zaba impamvu yuko udakora ibikorwa byiza mu buryo zikwiye gukorwamo. Igihe cyose udafite izi ndwara zikubuza gukora ibada, n'igihe cyose udafite uburwayi bukubuza gukora ibikorwa byiza, icyo gihe byitwa yuko ufite inema y'ubuzima, inema y'ubuzima. Hanyuma icyo ni igisobanuro cya mbere. Hanyuma igisobanuro cya kabiri ari cyo kituganisha ku kumenya ni'matul faragh. Ese ma ma'ana al-faragh shar'an? Ese al-faragh shar'an bisobanuye iki? Al-faragh shar'an ma'nahu wujud al-waqt khali min al-mashaghil ad-dunyawiyya. Ni cya gihe uba ufite umwanya udahugijwe n'akazi aka ariko kose k'ubuzima bw'isi. Cya gihe uba ufite umwanya, cya gihe uba ufite icyo twakwita free time, umwanya wo kuba waruhukamo, umwanya wo kuba nta bintu byinshi biguhugije, byaba mu kazi cyangwa se ibindi rusange by'ubuzima bwa buri munsi. Uyu mwanya witwa al-faragh, yani ni umwanya udahugijwe n'ibintu byinshi. Ufite umwanya, ufite kuba wahitamo icyo ukora kitari mu nshingano utegetswe kuba wakora mu buzima bwa buri munsi.
mu magambo make ufite free time, ufite umwanya wo kuba udahugizwe n'ibintu byinshi. Yumkinu min hadhihi alfaragh tawjihuhu li ta'ati llah, aka kanya ufite ko kuba udahugizwe n'ibintu byinshi birashoboka yuko wagakoresha mu kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, wagakoresha mu kumvira Allah subhanahu wa ta'ala wa khidmati hadha ad-din, ndetse aka kanya ukagakoresha mu kwitangira no mu gusavinga iri dini. Hari abantu batajya bamenya yuko no gusavinga idini muri serivisi runaka biri mu nshingano dusabwa nk'abayisilamu, dore yuko ku munsi w'imperuka tuzabazwa icyo twamariye iri dini. Buri wari wese witwa yuko ari umuyisilamu azabazwa serivisi khidma waba warakorera idini kugira ngo rigire aho riva, rigire aho rigera. Rero bikhtisar shadid, mu ncamake nuko izi nema ebyiri, inema ya mbere ari inema y'ubuzima, kuba udafite indwara zikubuza gukora ibada. Inema ya kabiri ni inema yo kuba ufite umwanya nyuma y'akazi, nyuma y'ibiguhugisha runaka, ukaba ufite umwanya wisanzuyeho, ufite amahitamo yo kuba wakuramo ibyo ushaka. Wal hikmatu minhuma, mu by'ukuri bagaragu ba Allah, ubugenge buri mu gufata neza izi nema ebyiri, annahuma ra'sul mal al haqiqi. Mbere na mbere dukwiye kumenya yuko izi ngabire ebyiri nizo gishoro nyakuri. Hari abantu bibwira yuko igishoro ari amafaranga, hari n'abantu bibwira yuko igishoro ari ugushora ibintu bifatika, ariko mu by'ukuri igishoro nyakuri ni umwanya, igishoro nyakuri ni ubuzima, kubera yuko udafite ubuzima nta n'icyo wabasha gukora, nanone udafite umwanya nta n'icyo wabasha gukora. N'abateye imbere mu myumvire batubwira yuko umwanya ari amafaranga, umwanya ni amafaranga. Abo ni abantu bazanye iyo slogan rimwe na rimwe batazi ko n'idini y'Islamu yabanje kuvuga ku kigendanye n'umwanya mbere yuko bo bazana iyo mvugo yo kwerekana agaciro k'umwanya, ariko mu by'ukuri Uislamu bwagaragaje agaciro k'umwanya mbere y'ibintu byose. Rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, fahadhihi an-ni'am, izi nema ebyiri tumaze kubona ni nema usanga abantu badaha agaciro, usanga abantu batazikoresha mu bikwiye, batazikoresha mu kumvira Allah subhanahu wa ta'ala no kwizigamira ejo heza habo. Biraduhagije kuba Allah subhanahu wa ta'ala aratubwiye ati watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, ngo mu by'ukuri mwizigamire, mushake impamba, kubera yuko impamba iruta izindi ni impamba yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero kugira ngo iyo mpamba uyishake uyigereho, nuko ugomba kuba ufite bino bintu bibiri, ugomba kuba ufite ubuzima, ikindi kuba ufite umwanya. Nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatubwira iti ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, ngo mu by'ukuri hari inema ebyiri abantu batajya basaruramo ibyo bakabaye basaruramo mu kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Usanga izi neme ebyiri abantu aho kuzikuramo inyungu, aho kuzikuramo ibibafitiye akamaro, ibibafitiye inyungu hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka, uzasanga abantu nta kindi bakura muri izi nema uretse igihombo. Maghbunun fihima, abantu bakuramo igihombo kugira ngo bakuremo inyungu, za nyungu zibageza ku kuba abantu bakwizigamira ibizabagirira akamaro hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Intumwa y'Imana iratubwira yuko abantu kuri izi nema ebyiri abantu batajya baziha agaciro. Intumwa y'Imana igakomeza itubwira iti izo nema nta zindi ni ubuzima ndetse n'igihe, nk'uko twakomeje kugenda tubigaragaza. Yajibu al-ihtinamu bihatayni an-ni'matayni bil a'mali salihah qabla al-awan, qabla fawati al-awan. Mu by'ukuri Bayisilamu birakwiye yuko ngewe uvuga nawe unkurikiye izi nema tumenya agaciro kazo. Kumenya agaciro kazo bigaragarira mu kuba twakora ibishimisha Allah subhanahu wa ta'ala igihe dufite ubuzima bwiza, tutaragerwaho n'ibigeragezo mu buzima bwacu, ndetse bikanagaragarira no mu gufata neza igihe dufite. Igihe ntabyo ufite biguhugije, cya gihe gito ufite
ya free time ufite gerageza kuyikoresha mu kuremereza umunzani wawe ibikorwa byiza ndetse unakora ibikorwa bitandukanye bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الصحة تعقبها السقم والفراغ يعقبها الشغل. kubera yuko Islam ubuzima akenshi bukurikirwa n'uburwayi. Uyu munsi wakuba uri muzima ariko ejo ukaba utakibasha kuba ufite bwa buzima bugushoboza gukora ibada. Fatirana rero cyagiye ufite ubuzima ukoremo ibikorwa byiza. Uyu munsi wakuba ufite iyo free time, wakuba ufite ako kanya, ejo ukazaba uhuze ufite ibintu byinshi biguhugije utakibasha kuba wabona umwanya ukwiye cyangwa se umwanya uhagije wo kuba wakora ibada zitandukanye. Kubwizo mpamvu rero fatirana izi nema mbere yuko ugerwaho n'ibigeragezo by'uburwayi, unafatirana inema mbere yuko ugerwaho no kuba utagifite umwanya, utakibashije kubona umwanya wo kugira iki wo kuba wakora ibadat zitandukanye. Rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, no mu yindi hadith n'umwe Imana ikatubwira iti ightanimu khamsan, ngo mu by'ukuri jya ufatirana ibintu bitanu mbere yuko ugerwaho n'ibindi bitanu. Twihuse n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti muri ibyo bintu bitanu ukwiye gufatirana, hari ugufatirana ubusore bwawe mbere yuko ugerwaho n'ubusaza. Gufatirana ubusore bwawe cyagiye kiri umusore ugifite imbaraga zo kuba wakora ibada nyinshi zitandukanye, ubashe kuba wafatirana ubwo busore bwawe mbere yuko ugerwaho n'ubusaza. Ndetse ufatirane n'ubuzima bwawe mbere yuko ugerwaho n'uburwayi, ndetse nanone ufatirane ubukire mbere yuko ugerwaho n'ubukene, unafatirane n'umwanya ufite, free time ufite uyifatirane mu gukoramo ibikorwa byiza mbere yuko qabla shughlika, mbere yuko ugerwaho no kuba waba busy, ndetse unafatirane n'ubuzima wa hayatika qabla mautik, ufatirane n'ubuzima mbere yuko ugerwaho n'urupfu. Wal adillatu fi hadha albab kathira ayuha al-afadil, dalil zidushishikariza gufata neza izi nema bagaragu ba Allah ni nyinshi. Kubwizo mpamvu reka turebemo nkeya kugira ngo dushimangire ibyo tumaze kubona, nanone no kugira ngo turusheho gusobanukirwa mu buryo bwimbitse. Laqad qala Allah ta'ala fi muhkam tanzili, Allah subhanahu wa ta'ala mu kutwereka agaciro k'ubuzima ndetse n'igihe Allah aratubwira ati hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un. Mu by'ukuri abantu batigeze bamenya agaciro k'izi nema, abantu batigeze baha agaciro izi nema bagifite ubuzima, ngiyo bagezweho n'urupfu baravuga bati qala rabbi irji'un, ya Allah ndagusaba yuko wangarura ku isi, ndagusaba yuko wansubiza ubuzima, la'alli a'malu saliha, ngo mu by'ukuri nunsubiza ubuzima nunsubiza ubuzima nakoramo ibikorwa byiza, fima taraktu, muri bya bindi ntigeze nkora igihe nari mfite ubuzima. Ibi ni bya bindi umuntu abona urupfu rumugezeho agatangira kwifuza igihe umaze imyaka 30, umaze imyaka 40, ibyo utakoze mu myaka 40 uri gusaba Allah yuko yaguha agahe gato kugira ngo ubikore. Rero abayisilamu ntabwo byari bikwiye yuko dutegereza yuko tugerwaho n'urupfu kugira ngo twifuze igihe gito, rimwe na rimwe ibyo wifuza bitanashoboka, kuko Allah aratubwira ati walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mu yindi aya Allah aratubwira ati Allah ntabwo ajya acereza nafsi igihe cyayo iyo cyageze. Igihe cyo kuvamo roho cyageze, Allah ntabwo ajya acereza nafsi. Abayisilamu izi nema tuzifate neza, tuzikoremo ibikwiye gukorwa mu bishimisha umuremyi wacu subhanahu wa ta'ala, tuzirikana yuko igihe kirarangira, tukanazirikana yuko n'ubuzima burarangira. Iki gihe rero n'ubuzima bizagere igihe cyo kuba byaturangiriraho, hari ibyo twizigamiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hari n'impamba twizigamiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Izi dalili rero tubonye zitandukanye zitwereka yuko umuntu akwiye guha agaciro igihe, ndetse nitube muri babandi alladhina ya'rifuna an-ni'am ba'da zawariha, muri babandi bamenya agaciro k'inema ari uko bamaze kugira iki, bamaze kuzitakaza. Ntabwo umwemeramana, ntabwo umunyabwenge amenya agaciro k'inema ari uko yamaze kuyitakaza, ahubwo umunyabwenge ahora azirikana agaciro k'inema igihe akifite, azirikana yuko kuba yifite ari intezanyo, hari ubwo ejo ashobora kuba yayibura. Naam, wa kayfiyatu ightinami ni'mati sihhati wal faragh. Noneho iyo tumaze kubona agaciro k'inema ndetse n'igihe n'umwanya, bikwiye yuko nanone tureba ese ubundi iki gihe n'umwanya ni ibihe bintu specifically umuntu akwiye kuba yakoramo mu kugira ngo abashe kuba yakuramo inyungu hano ku isi ndetse neza ku munsi w'imperuka.
ikintu cya mbere umuntu akwiye gukora igihe ufite ubuzima ndetse n'umwanya, antakuna minashakirin, ni ukuba mu bashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daiman, n'igihe cyose umuntu akwiye kuba alladhina yashkuruna ni'amillah, ba bandi bashimira ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala. Ugashimira Allah kuba yaraguhaye ubuzima ubasha gukora ibada, ugashimira Allah kuba Allah aguha umwanya ukaba wabasha kugira zimwe muri ibada ukoramo kugira ngo uremereze umunzani ibikorwa byiza. Icyo ni icyambere, gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna mimman idha u'tiya shakara, ya Allah turagusaba yuko wadushyira muri ba bandi iyo bahawe ubuzima bagahabwa umwanya bagerageza kuzirikana gushimira Allah. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, istikhdamu al-faraghi fi ta'a, kugerageza gufata wa mwanya muto ufite, iyo free time, ukagerageza kuyikoresha mu kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, mu bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukagerageza gukoresha ya ngabire mu bishimisha Allah. Uko gukoresha ingabire mu bishimisha Allah nabyo byinjira mu muryango wo gushimira ingabire Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ingabire za Allah tuzishimira dukora ibishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niba aguhaye umutungo uwukoreshe mu bimushimisha, Allah niba aguhaye ubuzima ubukoreshe mu bimushimisha subhanahu wa ta'ala, Allah niba aguhaye igihe ugikoreshe mu bimushimisha. Ibyo ngibyo biri mu gushimira ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma ikindi, al-ijtihadu fil a'mali salihah, kugerageza gushyiramo umuhate mu bikorwa byiza bya buri munsi, ibadat, ukirinda gukorana ibada ubunebwe ndetse no kutazitaho no kutaziha agaciro. Ibi ngibi biri mu gufata neza ingabire za Allah zirimo ubuzima ndetse n'igihe, urushaho kugira umuhate, urushaho gushyiramo imbaraga muri ibada, ukirinda gusubira inyuma ndetse ukirinda no kuba wacika intege muri ibadat, uzirikana yuko Allah subhanahu wa ta'ala aza biguhembera. Nkaba numva kubw'umwanya twasoreza aha ngaha, nkaba nabasubiza ijambo, hanyuma dusaba Allah yuko yaduha gufata neza izi ngabire uko ari ebyiri, ingabire y'ubuzima ndetse n'ingabire y'igihe ndetse n'izindi ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala muri rusange. Barakallahu fikum. Naam Sheikh, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Ku rwibutso rwiza uduhaye, mu by'ukuri ni iby'agaciro twese tuba dukwiye gufata kandi tukabigendera mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse tukabigeza no ku bandi bose, kuko izi ni inyungu zihambaye cyane, kuba tuba dufite abamenyi batubwira ibyiza, batwibutsa ibyiza. Sheikh, mu by'ukuri ntabwo twasoza nakubajije byibura ibibazo nka bibiri, kuko mu baba badukurikiye nshobora kubazamo ikibazo, hari benshi bakibaza. Ese nk'ubu ngubu ukurikije isi y'iki gihe, imibereho y'iki gihe, usanga ibyerekeranye n'agaciro k'izi ngabire ebyiri tuvuze, ingabire y'ubuzima, kuba ufite ubuzima utarwaye, utaryamye kwa muganga hari abandi baryamyeyo, Allah akaba yaraguhaye ubwo buzima, n'ingabire y'igihe, ugasanga benshi muri iki gihe tugipfusha ubusa, turagipfusha ubusa mu bintu bidafite agaciro, umuntu aririrwa mu bintu yani bidafite inyungu n'iyi n'imwe, yaba ari mu bintu Allah yanga, Allah yabujije n'intumwa ye Muhammadi sallallahu, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ese ni iyihe nama, ko alhamdulillah hano mwatugiriye inama y'ibintu tugomba kuzirikana mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo dubashe kugira ubuzima bwiza muri izi ntebe ebyiri mwatubwiye. Ese ni izihe nama byibura zindi mwaduha nk'urubyiruko kugira ngo twumve yuko natwe twagendana n'umurongo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu. Inama muri rusange ntabwo ziri bujye kure y'ibyo twavuze haruguru, kubera yuko bavandimwe, ubuzima akenshi umuntu amenya agaciro k'ubuzima ari uko yamaze kububura. Nanone umuntu akamenya agaciro k'igihe ari uko abona yamaze gusigara yarasizwe n'igihe. Rero nigeze kubivuga haruguru, ntabwo dukwiye kuba muri babandi alladhina ya'rifuna an-ni'ma ba'da zawaliha, babandi bongera kumenya agaciro k'inema uko bamaze kugira iki, bamaze kuyibura. Biraduhagije nk'urubyiruko kuba tuzi yuko intumwa y'Imana yatugira inama yo gufatirana ubusore bwacu mbere yuko tugerwaho n'ubusaza. Uko byagenda kose ubusaza nk'urubyiruko buradutegereje, uko byagenda kose uko tugenda tuva mu myaka y'urubyiruko niko tugenda tugana mu bihe by'intege nkeya. Rero nta gushidikanya yuko umunyabwenge al-aqil, umunyabwenge man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut,
umunyabwenge ni wa wundi umenya yuko afite ubuzima hanyuma akajya ahora akora ibikorwa byiza bizamufasha na nyuma yo gutabaruka. Allah kongera akatubwira ati walitanzuru nafsu ma qaddamat lighad, mu by'ukuri buri wari wese akwiye gushishikazwa no kureba ejo he hazaza, ese ni ibihe bikorwa azapresenta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ese utegereje ko uzasaza ukabona gukora ibikorwa byiza? Ese utegereje yuko uzagerwaho n'urupfu ukabona kwifuza ko watizwa ikindi gihe cyo kugira ngo ukore ibikorwa byiza kandi bitagishobotse? Mu by'ukuri rero umunyabwenge ni wa wundi uhora azirikana izi ngabire, akanazirikana yuko kuba zifite ni intizanyo kandi uwagutije igihe cyose ashatse yazisubiza. Naam, kubw'izo mpamvu rero tube mu banyabwenge bafatirana igihe bagakoramo ibadat, bagashimira Allah subhanahu wa ta'ala, bakubahiriza isala nk'uko twazitegetswe, bakubahiriza imyitwarire myiza dukomora ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dufatirane uyu mwanya twige idini, turisobanukirwe, duhamagarira abandi byiza, twirinde gucika intege, twirinde gusubira inyuma muri imani ndetse na ibada. Allah subhanahu wa ta'ala azagenda ashyira baraka muri uru rugendo rw'ubuzima turimo, ndetse tunasaba Allah yuko yazaduherezo ryiza. Naam Sheikh, gatoya nifuzaga yuko akenshi usanga nubwo tuba dufite akenshi Qur'an zisobanuye, akenshi abantu tutabifata ngo dusome dusobanukirwe. Nifuzaga yuko byibura mu gatoya hari isura abantu benshi cyane dukunze gusoma, ndetse no mu ijuru ikunda gusomwa cyane, ngira ngo ni isura ijyanye no gusobanura igihe ndetse na babandi bari mu gihombo barimo. Nifuzaga yuko iyi sura byibura mwayibwiraho abayisilamu tukagira icyo tuyisobanukirwa mu minota mike, byibura iminota 2 bite dusoza. Naam, Allah yarahiye ku gihe, nyuma yo kurahira ku gihe suratul Asr abantu benshi barayizi. Nyuma yo kurahira ku gihe Allah akomeza atubwira ati innal insana lafi khusr, mu by'ukuri mwene Adamu ari mu gihombo. Iyo bavuze mwene Adamu ni njyewe, ni wowe, ni kanaka, twese nta n'umwe uvuyemo. Mwene Adamu muri rusange, ikiremwa muntu muri rusange kiri mu gihombo, illa uretse Allah none agiye kutubwira abantu batari mu gihombo, illa alladhina amanu, ni babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone abamenyi basobanura kwemera Allah, bigaragara yuko umuntu adashobora kwemera ibyo atazi, yani babanje kwiga no gusobanukirwa Imana, no gusobanukirwa intumwa y'Imana, no gusobanukirwa idini yabo, barangije baremera. Qalu amanna, banje baravuga ati turemeye. Illa alladhina amanu, uretse babandi bemeye, wa amilus salihati, nibigarukira aho ngaho bikajyana no gukora ibyo wize ukabishyira mu bikorwa, bya bindi wamenye mu idini ryawe ukabishyira mu bikorwa. Watawasaw bil haqq, hanyuma bakanagirana inama nziza nk'izi ngizi turi kugirana. Abantu bakagirana inama, ubona mugenzi wawe hari ibyo ateshutse ukamwegera ukamucyaha, ukamugira inama. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, ndetse abantu bakanagirana inama zo kwihangana. Nta gushidikanya yuko muri ubu buzima turimo buri wari wese akenera kwihanganira ibigeragezo ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo waba muri ubu buzima bwa hano ku isi ngo ube mu bagaragu ba Allah beza udafite kwihangana. Waqad qala Allah ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Mu by'ukuri Allah aratubwira yuko ibihembo yageneye abantu bihangana bighayri hisab, ntabwo bigira ingano. Kubera ubuzima bwa hano ku isi bugoye, ubuzima burimo inzitane, burimo ingorane, niyo mpamvu n'abantu bihangana Allah yabahaye ingororano zitagira ingano, si igihumbi, si miliyoni, si miliyari, ni ingororano nyinshi. Alladhi la hisaba lahu wala tuhsa, ni ingororano umuntu wese adashobora kuba yabara, Allah wenyine ni uzi ingano y'izo ngororano. Kubw'izo mpamvu rero abantu bagerageze iyi sura, nayo ifite aho ihuriye n'igihe, bamenye yuko igihe cyose utaranzwe n'abantu bari muri izi ngeri enye Allah tubwiye, kwemera Allah, gukora ibikorwa, kugirana inama z'ukuri ndetse n'inama zo kwihangana, nabyo nta gushidikanya yuko iyo utari muri iki cyiciro, nta gushidikanya yuko uba uri umunyagihombo hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Naam, barakallahu fikum. Naam Sheikh, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ku rwibutso rwiza uduhaye, ndetse inyigisho nziza cyane. Mu by'ukuri abantu twese dukwiye kumva, dukwiye kumenya, kubera ko agaciro k'ubuzima bavandimwe ni ikintu gikomeye cyane. Agaciro k'igihe, igihe usanga abantu twangiza ubuzima bwacu, twangiza. Mu by'ukuri nta gushidikanya yuko nk'uko Sheikh yabivuze, nk'uko Sheikh yabitugaragarije,
ni amana, ni indagizo tuzabazwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo rero tugerageze tujye twumva ibiganiro nk'ibi ngibi, ndetse tubigeze no ku bandi, tubigeze ku bavandimwe bacu, inshuti zacu, tubigishe, tubwirizanye ibyiza ndetse tubuzanye ibibi. Nta kindi yicano ibereyeho hano uretse kugira ngo dusakaze ibyiza. Niyo yaba ari aya imwe, niyo yaba ari hadith imwe, tuzapfa tubisigeho, abazasigara bazasigara babireba babikurikira. Rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala dutere inkunga kandi aduhe ibyiza muri ubuzima bwacu bwa buri munsi bw'aha ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bagaragu be beza yishimira, ndetse yuko yazaduhuriza hamwe mu ijoro ryiwe riruta irindi ryose, ariryo joro rya Firdausi. Gushimira Sheikh, Allah akomeze abishimire kandi Allah akomeze abongere, abahe ubumenyi bwiza kandi ubumenyi bw'ingirakamaro hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.